Пайғамбарыбыз Мұхаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям акыркы күндөрүндө намазга чыга алган жок. Акыркы күндөрүндө ооруду. Бирок адамдардын намазга туруп атканын, адамдардын Абубакир имам болуп намазга туруп атканын көрүп, Пайғамбарыбыздын көзүнөн кадимкидей жаш төгүлдү. Кадимкидей жаш чыкты. Бул деген сөз адамдар намазга келип атса, адамдар намазга туруп атса, култан намазында ошого карабастан кеч калып болсо дагы күтүп имам менен туруп атат. Демек менин үммөтүм жоголгон жок деди. Эгерде Пайғамбарыбыз азыр бизди карап отурган болсо, анын дагы көзүнөн валлахи биллахи таллахи жаш чыгарылат. Анткени менин үммөтүм кийиз жок болсо дагы, жайнамаз жок болсо дагы, эшикти таштын үстүнө тике туруп, менин өзүмдүн сөзүмдү угуп атат, Аллахтын сөзүн угуп атат, мени көрбөгөн, мени укпаган, мени эмес сахабаларымы, табийиндерими көрбөгөн, менин тилим Кур'ан, аны түшүнбөгөн. Bir Kırgız degen eldeki adamda bir толук жердеги адамдар ошол сөздү каны келип атат. Демек менин дааватым ошол жерге жетиптир деп ыйлайт эле Пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыздын антип айткан сөзүнүн жөнү бар. Анткени Пайгамбарыбыз айтты, менин үммөтүмдүн аалымдары деди, Бану Исраилдин жөөттөрдүн пайгамбарларындай деди. Анткени Бану Исраилде жөөттөрдө пайгамбар өлсө, башка пайгамбар келер эле. Пайгамбардын ишин пайгамбар улап кетер эле. Бирок бизде акыркы пайгамбарыбыздан кийин башка пайгамбар келбейт, ким келет десе имандан чыгат. Бирок ошол пайгамбардын вазифасы ар бирибиздин мойнубузда. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Баллигу анни валау ая." Менден бир аят болсо дагы жеткизгиле деди. Менден бир аят болсо дагы жеткизгиле деди. Бир убакта даават, диндин мээнети бир эле адамдан эле. Жалгыз Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям эле. Жебреил периште келип кабар бергенде Пайгамбарыбыз чочуду. Пайгамбарыбыз коркту. Келип Хадиче энебизге айтты: "Мен коркуп атам" деди. "Бул эмне?" деди. "Мага эмне келди?" деди. "Мага мындай болушу мүмкүн эмес эле" деп Пайгамбар чочуганда Хазирети Хадиче энебиз айтты: "Сен алдыларга жардам бересиң. Sen korkulganların hukukun korgoysun. Sen konuk gelse hurmat kılasın. Sen жалган айтпайсың. Sen daima çın söyleysin. Bırak sen şunday kulüpün özürge eye olsan anda sana jamandık boluşu mümkün emes dedi. Anda sana jamandık boluşu mümkün emes dedi. Anan Hadiçe enekemiz özü çocuğu özünün bir tuğan avakesi El-Varaka ibn Naufal degenge jetelep vardı. Bul emine? Bul emine dedi. Degende Varak aytты, vallahi kasam içip aytam, men okugan kitaplarda, men okugan ilgeri kitaplarda senin bayanların, sıfatların aytılıngan, sen paygambarsın dedi. Şunday bir gün gelip dedi, seni özündün tuğulgan jerin Mekke'den çıkarışat dedi. Şunday bir gün gelip dedi, sana güç kuvvet gelip dedi. Oşol uakta men bolgondo seni kolday tilem attın ay, bırak al gündürgö men jetpey kaldım go dedi. Oşentip davat bir adamdan baştaldı. Al adamga birinci jardan bergen Hadiçe enekemiz boldu. Tapkanı menen, uaktısı menen, mehneti menen jardan berdi. Oşol bir adamdın davat azı 2-3 milyar musulman boldu. Azır alamda 6 milyar bolgonu. Bir musulmanga 2'den kapır, bir musulmanga 3'ten kapır degenere söz. Egerde bir adam davat kılıp 2 milyar kılgan bolsa, emnege biz 2 milyar kalgan 6 milyardı musulman kılıp jüverbeybiz. Her birimiz 3 adamga davat kılsak, her birimiz 3 adamga sebep bolsak, bütünde alam Gülistan bulup, bütünde alam İslam bulup, bırak emne üçün dağı dele oşentip jürebiz, emne üçün Allah dağı dele kapır bulup otat, al kapır jönele kapır emes, erten ölgönde jakabızga asılat. Sen biletinin hakikattı, sen ukkanının hakikattı, sen peygamber ukkanının emnege bana aytkan joksun deydi.